Tanzania izanye Amato muri Tanganyika ije kwihimura ku ntare za Sarambwe zimaze imisi zikudika abasirikare ba Tanzania. Ni ku mirongo y'imbere y'urugamba ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya kabiri 0225 ova mu kiyaga cya Tanganyika. Amato yashyizwemo ari menshi, ariko hagati aho mbere yuko dukomeza n'ibindi, mama 23 imaze gusohora itangazo rikomeye yamagana Patrick Muyaya kuzo yatangaje ku igenekerezo rya 31 Kigarama 2025. Ivyo birego ni icengeza amatwara n'iyobza ry'ibitekerezo bavuga ko bigamije kuyobza rubanda ndetse no kugira ibyo bangiza. Ihuriro rya AFC riragira riti ihuriro AFSM Ventura riramagana byimaze ibirego zo kwigarura ubutaka zatangajwe na bwana Patrick Muyaya mu itangazo rye ryo kwigenekerezo ya 31 Kigarama 2025. Ivyo birego ni icengeza amatwara n'iyobza ry'ibitekerezo bigamije kuyobza rubanda no gukura amaso ku inshingiro rya leta mu gutangiza ibitero bya gisirikare bikomeje gukorwa mu buryo bugaragara binyuranyije n'amasezerano yo guhagarika imirwano. Mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa bwakoresheje isubira inyuma ry'ingabo zacu busubira kwigarura uturere twavuyemo tubihindura ibirindiro bya gisirikare byo kugaba ibitero byisubiramo kandi binini bigabwa ku birindiro byacu ndetse no ku baturage b'abasivili batuye henshi. Ibi byagaragaye cyane cyane Uvira, Makobora, aho ingabo za Kinshasa zakoze ibyaha bikomeye birimo gufata ku ngufu abagore ku bwinshi no gusahura mu buryo bushingiye kuri gahunda. Imibare itangwa n'ubutegetsi ntishingiye ku makuru yizewe cyangwa ashobora kugenzurwa, iri mu murongo w'ingamba zimenyerewe zo gushinja abandi ibyaha n'ibyaha bikomeye mu gihe ubutegetsi ubwabwo ari bwo bubikora. Ubwicanyi bukorerwa abaturage bacu n'ingaruka zitaziguye ku bitero byo mu kirere n'amasasa atagira itandukaniro byarashwe biturutse Uvira. Ingabo z'ihuriro rya leta zirimo Fardc, FDLR, imitwe ya Maimai na Wazalendo, abacancura abanyamahanga n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ibyo bitero byibasiye cyane cyane hatuwe n'abaturage benshi by'umwihariko Kamanyora, Ruvunge, Sange n'uturere tuyikikije, bituma abantu 8 basiga ubuzima na 55 barakomereka Kamanyora. Uvira ni igice cy'urugendo rw'amahoro rwateguwe n'abaturage ku igenekerezo rya 22 Kigarama 2025. Ingabo z'ihuriro rya leta ya Kinshasa zakoresheje imbunda ziremereye n'intwaro zifasha izo mbunda mu gusenya imyigaragambyo y'abaturage. Ibikorwa byashyize mu kaga ubuzima bw'abasivili kandi binyuranyije ko mugaragara n'uburenganzira bw'ibanze. Ihuriro AFC riramagana byimazeyo gukomeza kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, ibyaha bishingiye ku rwango n'isuku no kugira nabi bizamoko ndetse n'ibitero bikomeje kandi biteguwe bigabwa n'ingabo za Kinshasa ku birindiro byacu no ku baturage binyuze ku butaka, mu mazi cyangwa mu kirere. Ivyo bitero bitera ubwo abaturage bigahitana abantu b'inzira karengane kandi bigatuma benshi bava mu byabo. AFC inamagana kandi amagambo yatangajwe na General Sylvain Ekenge, umuvugizi wa Fardc, yatambutse kuri RTNC ku igenekerezo rya 27 Kigarama 2025. Ivyo byatangajwe ntibishobora gufatwa nk'amakosa yihariye, ahubwo biragaragaza politike yateguwe na leta ya Kinshasa, itangazwa ry'abayobozi bakuru barimo bwana Patrick Muyaya kandi gakwirakwiza mu rwego rwose. Ova nyuma y'iri tangazo urugamba rurakomeye. Andakava muri mama 23 arambwiye uti yewe hano ku rugamba byamaze guhinduka. Abasirikare bo ku ruhande rwa Tanzania bari n'amato menshi mu kiyaga cya Tanganyika. Biragaragara ko n'urugamba rukomeye kandi rwateguwe rugiye kuba. Kuri ubu natwe turiteguye, dufite ibikoresho bikomeye, twiteguye kurwana kandi tugasubiza inyuma uwo ari we wese uzagerageza guhirahira kubangamira abaturage ndetse n'ibice tugenzura. Abo ku ruhande rwa Fardc ndakava zo ziti nibyo kuri ubu twebwe icyo duhagazeho kandi icyo twishingikirije nuko tugomba guhangana n'uwo ari we wese. Mama 23 ntabwo tuzayemerera. Mu itangazo rya AFC bakomeza bagira bati iyi politiki irenga ku mugaragaro ihame rusange ntibizongera ukundi, never again, kandi bigize ihohoterwa rikomeye rikorwa mu buryo bwateguwe kandi busubirwamo ku mategeko mpuzamahanga
arimo mu buryo bukurikira: amasezerano mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye UN, amasezerano yo kurinda no guhana icyaha cya jenoside mu 1948, amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bwa politike n'imibereho y'abaturage ICCPL 1996, amasezerano yo kurandura ivangura ry'ubwoko irondakoko ryose ICRD 1965, amasezerano yo kurandura ivangura rikorerwa abagore SEDW 1979, n'amasezerano yo kurwanya ihohoterwa y'iyicarubozo yasinywe mu 1984, n'amasezerano yerekeye uburenganzira bw'umwana yo mu 1989, n'amasezerano ya Roma ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC mu 1998, amasezerano y'ibikoresho by'akarere n'amategeko ngenderwaho, igihano nyafurika cy'uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira bw'abaturage yasinywe mu 1981, protokole ya Maputo yo muri 2003, itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryo mu 1948, gahunda y'ibikorwa bya Rabat y'umuryango w'abibumbye yo muri 2012. Ihuriro AVIS riramenyesha ku mugaragaro mu buryo bukomeye umuryango w'ibihugu ku isi byose ibi bikurikira: hari ibyago bifatika kandi byihutirwa bya jenoside ikorerwa abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hari kandi gukwirakwizwa nk'imvugo z'urwango, hari ugushyira mu kato no kwitandukanya n'abandi, ivangura n'ihohoterwa bikozwe mu buryo bwateguwe. Hari kandi gukomeza kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano mu buryo bunyuranyije ku mugaragaro n'amasezerano ya Doha. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeze kurwana intambara isenya imiryango kandi bugakora bukarimbura abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abatutsi. Nta cengeza amatwara, nta na kimwe gishobora gushyira ukuri cyangwa gukuraho inshingano zitaziguye za leta ya Kinshasa ku byaha bikorwa kwimurwa kw'abaturage ku gato no gusenyuka k'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ihuriro AVIS rihagaze riri kumwe n'abahohotewe kandi ryongeye gushimangira ko ridatazatezwa ku mugambi waryo wo kurengera umutekano wabo, icyubahiro cyabo n'uburenganzira bwabo bw'ibanze ku bwoko. Bikorewe Goma ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere 2026. Alliance Fleuve Congo, Laurence Kanyuko, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ova ku mirongo y'imbere y'urugamba nyuma y'ibiri gutangazwa n'abanyapolitike birakomeye. Ni mu nyemerere twakire Bwana Safari Roko Informa wacu atubwire kuri tere. Bwana Safari, wiriwe neza? Kuri uyu mugoroba Bwana Safari, uratubwira ko ku mirongo y'imbere y'urugamba handi abanyabwoba ndetse n'abana batagomba gukandagira, byifashe gute? Maginga ya hazanwe Amato Menshi azavuga bigaragara ko iyo araturuka Tanzania. Yego. Ni mu gihe n'ubundi ibintu bikomeje kuba bibi cyane, ndetse ubwikango mu baturage bukomeje kwiyongera nyuma y'aho n'ubundi intambara ikomeje kugenda iba mu kibaya cya Tanganyika. Yego. Maginga ya rero haje amato menshi cyane aje mu ntambara, bivugwa ko aje kwihorera kuri M23 ku kazi katoroshye M23 yakoreye abasirikare baturutse muri Tanzania. Bwana Safari, ayo mato yatangiye kugera muri ibyo bice ryari mu makuru mufite? Amato yatangiye kuza ejo mu gicuku, ariko yatangiye kugaragara uyu munsi. Yego Safari. Nibwo yatangiye kugaragara, urabona ko ari menshi cyane, aho bavuga ko avuye mu aho yatsindira mu mutekano ku kindi kiyaga kugira ngo aze gutanga umusaza muri aka gace, kuko bigaragara neza ko M23 yakoze akazi katoroshye, aho yahondaguye abasirikare baturutse muri Tanzania, kuko basa nk'aho aribo bari basigaye ku mirongo y'imbere y'urugamba, bitewe n'uko abo Burundi bakomeje kugenda bahahamurika, ndetse bamwe bakabona ko batakwiye gukomeza kurwana kuko baciraga mu ku rugamba. Bigaragara n'uburyo ki nyine bagiye bafatwa
anama 23 mu kazi katoroshye ku mirongo y'indege y'urugamba bafatiragamo hagati bagasa nk'aho bacanganyikishije icyo bigatuma bamwe bakomeza kugenda babona ko ibyo barimo bitari byo. rero ano maraso mashya bari bavuze nayo yahuye n'uruva gusenya amagingo yawe cyangwa n'uruva gusenya. Ibi bikaba noneho ari impinduramatwara zikomeye leta ya Tanzania yakoze kugira ngo irebere hamwe buryo ki ngo yitwa ko ari ukwihimura cyangwa kwihorera kuri 23 bitewe n'uko nyine bakubitiwe muri ibi bice bya Fdnb n'urugamba rukomeye. Ni urugamba rukomeye ruteye ubwoba maginga ya ni ibintu bikaze cyane. Bwana Safari nakubaza nti haba wenda hari ubusaruro ufatika izo operation ziri gutegurwa ndetse n'iziri gukorwa zaba zamaze kugeraho kugeza ubu tuvugana? Maginga ya ntabwo operation yari yakorwa neza kuko Amato nibwo barimo bayesaba nyine urumva harimo uburyo bari kujya kuko babona Amato y'intambara akomeye. Yego, ntabwo yari yatangira gukora ibitero gusa n'abaturage n'abakiba barasa nkaho bihebye bitewe n'uko n'ubundi babyuke bafata inkuru mbi yaturutse Kinshasa. yego, aho bavugaga ko n'ubundi perezida amaginga ya abatakiriho bitewe no kudeta ngo bari bamukoreye. urabona ko abantu bose barasa nk'abahuze, abasirikare barasa nk'abatuje, ubona ko nyine igikuba cyacitse maginga ya ngaya bitewe n'ubutumwa babohereje ndetse binagaragara ko basa nk'abashaka guhereza Fardc mu bikorwa by'urugamba kuko bamaze kuvumbura ko n'ubundi bamwe mu bashakaga guhirika guverinoma ari abasirikare bakomeye muri Fardc, aho ibi bitero byaburijwemo n'Ababiligi n'Ubufaransa. urumva ko kandi umenye neza ko n'ubundi Ababiligi aribo bari kubitere hano kwa Mboko ndetse n'ibirindiro bikuru bivamo minisiyo ikomeye cyane bari Bujumbura. urumva ko hagiye gukorwa ibintu bikomeye cyane kubera ko ubona ko none abacashuro aribo bakomeje kugenda bashyirwa ku ibere aho Fardc ikomeje kugenda iburizwamo. maginga ya nyine urumva ko urugamba rugiye guhinduka umuvuno ukomeye cyane, bisa nkaho tugiye gutangira urugamba rushya rufite impinduka rukomeye cyane rutandukanye n'ubwo twari dusanzwe tubona. yego, ni mu gihe kandi byose biri kuba ndumva nari nabikubwiyeho n'ubundi 23 n'ubundi iyo irakataje kuko irashaka kujya kureba buryo ki yahagarika imisazi ituruka muri Tanzania kuko bamaze kuvumba ko Tanzania itabifuriza ibintu biri sawa. yego Safari, nayo bikaba yahinduye umuvuno maginga ya ubu ngubu. 23 irashaka guca mu burengerazuba bwa santire ya Fizi. yego, kugira ngo igere karemi icinjira y'ubutaka mu gihe abandi bari kurindagirira mu nzira y'amazi icyo bakora ngo ni defensive bagiye gukora. yego, noneho bo bagiye guca inzira y'ubutaka abo nyine barebe buryo ki bahondagurira iki gisirikare cyaje gufasha leta ya Kongo mu kurwanya uno mutwe uharanira uburenganzira bwa muntu, ndetse bavuga ko baje gutabara bashiki babo bene na bapapa babo n'abaramu babo muri ibi bice bya Fdnb. urabona ko hari impinduka zikomeye no mwaka urimo impinduka ziteye ubwoba kandi zigiye gutanga akazi katoroshye ku mpande zombi, haba ku ihuriro rya ACTU. urumva atake ziri gukora, urabona ko ari ibintu biri basaba imbaraga nyinshi cyane ndetse n'akazi gakomeye cyane kuri abarwanya nyine ino 23. yego, byarangije kuba official ndetse biranagaragara yuko maginga ya n'ubundi 23 igiye gukora defensive hano muri ibi bice n'ubundi bya axe ya Tanganyika baraka ni ku kibaya cyaho kuko bo barakontrola neza imisozi yitegeye icyo kibaya. yego Safari,
magingo ariko nakubwira yuko nyine bagiye bamaze kurenga umugezi wa Kimba, ni muri teritwari n'ubundi ya Fizi, aho bashaka kubanza kujya gukurayo uno mujyi wa Karemi nyine mu ntara ya Tanganyika kugira ngo bafunge uburyo bwo kubona iyindi misanzu ituruka mu bindi bice, noneho baze babahondaguriramo hagati nk'uko bagiye bakora ibikorwa bitandukanye mu mirwanire twagiye tubona mu bice bigiye bitandukanye muri Jenoside Kivu, aho byagiye bigaragara yuko gahunda yabo bo bashaka buryo ki yo kugenda bakagota, noneho bakaza noneho bahondaguriramo hagati, bamwe baturutse mu gice cyo hino abandi cyo hirya, nyine bigacanayikisha abasirikare benshi bagafatwa bugwati, ndetse abenshi bagafatwa mbiri, abandi nyine ibikoresho bakabona n'ibikoresho mu buryo butabagoye, kuko bivugwa ko n'ubundi intwaro nyinshi bakunze gukoresha arizo baka. Iri huriro ryari rifite intwaro zikomeye cyane ndetse n'ibikoresho byinshi bidasubirwaho. Yego, ni mu gihe n'ubwo ibi byose biri kuba ariko yego, abaganga rero bakomeje guteza umutekano mukeya, bisa nkaho rwose abaturage batangiye kugenda bavuga ko hagakwiye kugira igikorwa gikorwa vuba na bwangu kuri iri huriro ry'aba 23, bakabakura kuri izi ngoyi n'ubundi zibarebeje z'abawazarendo ndetse n'abamayimayi bakomeje kugenda basahura abaturage babatega mu nzira babambura, aho noneho batagitinya no kubambura ku manywa y'ihangu. Ubundi kera basaga nk'ababaka imisoro, ariko magingo aya ni uguhura bagahita babambura ku buryo bwose bushoboka. yego. Bwana Safari, turaza kwitega iki kuri izi mbaraga z'abatizedi muri iyi mirwano? Iyi TPDF mu by'ukuri urabona iri buze guhindura iki ku byari bimaze imyaka 4 nta gihinduka, dore ko umunsi ku munsi byagendaga bigaragara ko urugamba rwagiye rugora cyane koalisiyo ya Fardc? Magingo ya ntacyo natangaza, kuko ivyo nje nabonye ingabo zirasa nkaho n'ubundi ku mirwanire, nubwo abenshi bari bavuga ngo izi ngabo zo muri Tanzania z'imirwanire, ariko bavuga ko yarazihondaguye. Ibi byatumye ngo leta igira umujinya, ikaba yazanye ibikoresho noneho byayo apana ivyo bari busange. Yego, reka tuze kureba icyo biri buhindure, kuko natwe turahangaha kugira ngo turebe akantu ku kandi, ndetse turebe na strategy zigenda zizanwa na bamwe bazana mu rugamba, kuko hari ubwoba bwaje bamwe bari baje muri Tanganyika ngo baje guhagarika ama 23 b'abacanshuro bakanga nyine. Ubwo ntabwo ko baba bakanga, ariko ntabwo twatagaza ngo hari icyo bari buhindure tutari twakibona, ahubwo icyo navuga ni uko n'ubundi magingo aya urugamba ruteye ubwoba, kuko birakaze cyane ugereranije n'ibiri kubera ahangaha muri Fdnb. abaturage haba wenda hari abo biri gutuma bazingutwa bakaba bari kuva mu byabo, Bwana Safari, kubera izo mbaraga. Mu ntara ya Tanganyika, ndavuga mu bice byo muri Sud Kivu. muri Sud Kivu uretse abamwe bagenda bahungira mu duce, kuko Sud Kivu nakubwira ko uduce tumwe na tumwe turimo umutekano. Ese Bwana Safari, ikintu nibaza, izo force za TPDF cyangwa se Tanzania's People's Defense Force bambaye uniform ya Fdnb, bambaye uniform ya Fardc, bambaye uniform yabo, bimeze gute? Bambaye uniform zabo. Yego, batangiye kwiyongera kuva ryari? Batangiye kwiyongera n'ubundi muri ya minsi barwana yari yubuye ku itariki 24 nibwo babazanye. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12/2025. Yego, nibwo babazanye nyine muri bya bice kuza gutanga umusaza nyine kugira ngo barebe uburyo ki
ariko wari wakoze kuko wabonye ko baburagaho gato ngo bagere mu mujyi wa Uvira. Yego biza guhinduka ari nayo mpamvu baba bongeye gukora change, ari nabyo biri kugaragara amaginga ya ibyo wabubajije by'impunzi zo nakuvuga ko side Kivu ibice byinshi biri kugenda bibona umutekano kuko byamaze kugeramo M23. Ndakubwira ko ababasha guhunga barahungira n'ubundi mu bice birimo umutekano. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze hano ngaha ubwo komeza dukusanyiriza andi makuru ugenda yatugezaho mu buryo bwiramvuye kandi butosoye. Yego namwe reka tubashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Dusoreje ngaha, udukurikiye bwa mbere ucyonde sabone. Hasta la vista.